Wengenza ukuthi ngethemba ukuthi ngiyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-admin. Ukuze thole zonke iy'ndaba esiyiphosta kuyona le channel cindezela u-subscribe uzokwazi ukuthi-ke uzitholele lezi ndaba zinjengoba-ke zinjalo. Iy'ndaba-ke hamba phambili njengamanje ezokuthi-ke inkantolo isivele-ke yasichitha-ke masinyane isicelo sikadokotela Nandipha-ke sokudedela wenganza kwethiwa-ke ijaji kuthiwa-ke siphikiswa nezindleko-ke zokuhlala-ke kwenkantolo isicelo sadokotela sokudedelwa-ke ayophumula ekhaya. Kepha-ke ijaji livumile ukuthi-ke ayilandelanga-ke imigudu ephelele ngesikhathi-ke eboshwa udokotela-ke uzoqhubeka agcinwe-ke ejele. Unelungelo-ke lokuzidlulisa isicelo nokwenza-ke isicelo sebhili wenganza kwethu. Hhayi-ke mina ngifisa ukuthi ngizwe lakho nombono wakho ukuthi wena ngicabangani-ke ngalolu daba. Hlangana lapha ku-comment section. Mina-ke ngumsizi mfana phansi ejozini sengiphuma kanje kwakho nje cindezela u-subscribe uzowathola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.